Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka arpsan terek ubna jilio, kaseng Khasi Students Union, kalong baka jingtawa, jilla ne ke Garolan jong kaseng keng atiar Anvc, kakanhon keng atiar kabala khliap lama no, khendas na menchua. Kamdai ban kata ne muslia wat chi in shiru ya ka khendau ka siap ka baha apo usam jong karilom Khasi. Nakaleng KSU Southwest Khasi District, kalong baka Anvc, kadon ya kahok bantuklar ya kajing dawa Garolan jong ki jai benreu Garo handai kal ongru baki Garo kimdan hok pat ban penyar ya ki thapnyang sabar jong upur sam jong ki namar kumba kapau hakama jong ka Garolan kabala penbet da ka Anvc kala terwa sa ka sarkar pedeng house nam arja henreu menba danglong menteri rang badu kari dau Dr. Manmohan Singh bonteli ki Shnong Khasi ki badan hapo Southwest Khasi District la pendong lang hakani kamam hawa benrap susu halor kane usamla forward man nongrem Ulaang bakat kum ka propose Garo map jong kaseng Anvc ka Southwest Khasi District kandu shibon ki jaka bakan thom nadu ka Shnong Pamudar Mahesh Khola Khonjoy Nongjri Nongkulang hadu borsara bat ki benta bahajan karanikor bat habakhain lang baro ka jingdo jong ka jaka kanlong ya kumba sispa square kilometer ai kinong ilam ka KSU bakan thop ya ka West Khasi Hills bat Naribhoi District ki bayadan lang hakani ke jelang bat kilat pathai kubor kilapan pau ya kani ke jo kasur da kabakanno baka Anvc kalapan yar ya ke jilli jong kamap Garolan da kabapanrong ya ki babon ki Shnong Khasi omtang na Southwest Khasi District hendai wat ya ki Shnong Khasi ki baran hapo West Khasi Hills bat Ribhoi District kani ka jing le jong kani Anvc kabakala product nadu na po Ribhoi aperniha ni berkaryang dulu ke West Khasi bat kani hasyang du karanikor kabade ka area balat masyang di kalau produk nadiang ke Anvc dan muncul te kani ke jing yai kuden ini Garo jong kiban dimai kiban diman ya kani ka Garolan kiban nadiang ini misalnya mundan ni persya alor ta ke diman Garolan iki nrei ni persya alor ke jing yai kuden jong ki ya kani kamap kimde bertamput ya kani ke Jakarta kendro ini bat kibabun ki Jakarta Shnong ki thawang te ka area ya kampalat ya ka prapo ba sangat apa ketika na liang untuk ke Southwest bat ka West Khasi ru marsiteng kan sangat nadu riang do bat ka bernihat nadu ka Ribhoi nadu bernihat kumling ka sopra la Kren mengam di halor gini ki baro ba na liang juni pan sakran ta basai halor kani kamap ndai ban putin halor kani ke KSU kala kentu ye jai benreu Garo bagi daya ban kenjok tien lang na kisiem ne kiseng bhalang jong karilom Khasi bat Ribhoi District halor kani ke benta kanang ban yasai lang bat keban ommi kanu je kan an hapna ki Khasi bat ki Garo na kalen jungi kenturu abade bersokar berkunjuru abade berka ki ka autonomous district council ne ka KCDC ba kidai ban simkhia ne kamat namar ba kumbolong menta kalong ba itu ki jaka perkhoi kalong bagi ban nakalen bagi jongga Anvc klabu apo kapusma kide ki jaka ke bahap apo jongga KSDC e bade bagani runta nakalen juni so benkentu ya KSDC ba kade man simkhia ban perkhat bade bagani benta berkunjuru e kastik government ni dongkap ni tentu ni dawan ba kade man simkhia nadu menta nang ba ekonomi kanu gajing kolmar haden habot nomor kalian juga menghasilkan bertupat ba kini ngalam Shnong jong kadong katain ni dalilairu minum alat ya kani gajing wan skut jaka lane penhap wat si insiru ka jaka hapo jong kata Garo Hill State dan kalian juga ni tentu sokar berkunjuru ni dawai kani ga yang sokaru ba kumbang aktif ni baka nomorim ka ba nengkong ya ka ba kaladon ka ceasefire agreement harus nang arjasau kapden ka Anvc berka sorkar ui baka de ka kawi ka mat kalong namta banyo ta Garolan te hoy na kelen ni pasang ban Kren apo political department bertuwi we di benta ba kom kwa banyo kade baka sorkar kade ban Kren ka basai kadai ban peni baru adai bat kani ka jingdawa adai bat agreement adai bat Garolan kenang ba nomor kani kadai kamat ka ba kum cuma ba insau bat dongkap ni ka bantep ba ba kan le buri nomor ada kan ni kanu ono ka jing haden dalam ba
naglang ni sokar ni kahapon siya ni